Guys, usapang real ini siya nga nahitabo sa kanang maminyo bitaw ka. Ang makarelate ani kanang minyo ra. Ana siya guys oh. Amo nakatisting na magin mo ani. Kanang kana bitaw diya pa ka sa 20 ka pen. Higal mo kay kana. Gusto mo higa mo bread si mong asawa. Hindi karon kay na nakasala mo ka. Mag-inom ang gatong miyang adlaw. Na wa ka nakarimit og kwarta imis kay ang mapalit og sudan imo mangiinom di karon lami na kay sa imong paminaw kay imong asawa nagkamison man karon paghangyo nimo sa imong asawa nga mo birako ni kasi imong asawa sikon ka grabing siko sa imong asawa diha kay bisag unsaon nimo hangyo di gyud mo sugot kay nasuko man siya nimo kay nakasala li ka ingon day gaday wa na giday nag-aburuto na giday lami na gigais tanan tinuod magina okay na nakabalom na oh kana nakabalom na Croax ni Croax o kana kabalo gyapon na siya oh kana oh nagian magina sa tanang mga laki mo sa minyo oh hangyo kag bridge mo asawa ang na mga isala hantod na alas 12 bilang na ka hantod na alauna si kagangyo sinagay lami nagigayo imong asabot sigsiko na ikaw po sibugag agbay na kuot pagman ingon ka lami nagigaisanan siko anto dadag alas 2 kadlawon grabe na bilar na kay ka pero imong una gusto bi ka mo birada sa imong asawa hantod nag alas 4 bilar na kayo wa mundo ay tulog sige ni mo hangyo hangtod niabot na gid guys ug alas 5 pag alas 5 bidaw nisugot bitaw na imong asawa mga alas 5:20 gamay na lang kay kulang alas 6 na pagsugot sa imong asawa anak di ka yawa kung nisugot pa ka ganina sa alas 9 pa wala o tatran bilar ka raman usa ka mo ayag mo pabatlong sa inyong bana kay sa inyong asawa kay wagit mabilar gyud mo kinangyo ayan na mo sugot og alas 6 na kanang bilar na kay mundo ha